العجل. مفيش هنا بتاع عجل. النهارده اليوم ماله مفيش حد كده عليه ولا انصب عليه ولا ايه؟ في عيل صغير هناك اهو، اما اروح اشوفه. ايه يا حبيبي اللي موقفك هنا؟ مفيش هنا بتاع عجل. مفيش هنا بتاع عجل؟ انا عارف بتاع عجل. ايه؟ اديني ال5 جنيه وانا هجيب لك عجله. وانت هتعرفنا؟ طبعا، ده انا عارفك وعارف ابوك وعارف امك وعارف عيلتك كلها. بجد؟ ده انا مربيك وانت قد كده. بجد؟ بجد. وخد. خليك واقف هنا وما تتحركش. طبعا. تروحش في حته. اهو. ماشي؟ 10 دقايق بالظبط وهجيلك. ماشي. ماشي. وبقاله ده ساعات كده ليه؟ ممكن نقعد جدو، بس جدو مات يا عم وديتا وكمان. طب نعمل ايه بقى؟ هتموتني. ماما ممكن نروح عند جدو، بس ماما نايمة، الماتش بتاعنا. هو في ايه؟